Moja ideja je bila da se to napravi po iskustvima evropskih gradova, Napolja, Tel Aviva i slično. Toplu vodu ne treba izmišljati, treba napraviti ono što su oni napravili. 2 godine će nam treba da to uvedemo, jer ljudi kako su stvarali navike da ostavljaju drekiće na putu, tako će morate stvoriti naviku da to pokupe za sobom. Ako ne, onda će pokupiti neko drugi od ljudi koje ćemo platiti, alimentirat ćemo njihove plaće od kasnijih koje ćemo DNK analizom utvrditi od vlasnika kućnih ljubimaca. Ja to radim bez obzira jesu li izbori, nisu izbori. Jer red nema granica i red nema tajminga, jesu izbori ili nisu. Moja radna kampanja je 365 dana. Prema tome, to nije popularna mjera za one ljude koji imaju kuće ljubimce poput mene. Međutim, uvođenje reda ne smije biti limitirano borbom za mandat bilo koji. Tako i ovo. 2 godine će nam biti potrebno. Ljudi koji samim tim što smo izišli u eter s tim 50% ljudi će sada kupiti drekiće više nego što je kupilo, a oni 50% koji ne budu kupili će platiti kazne i s tih kazni ćemo angažirati ljude koji će to napraviti.